ویروسا کورونای کل باجار ووهان ولاتی چینی خوده در هر روز دبه سدما مرنا کسان و لسرانسری جهانی بلاف دبه. باندور او ویروسا کل 26 ولاتان خوده در لانقره پایتخت ترکیه به کنفرانس که ناو دولتی دواری آبوری بیولوژیک و جواکی ده هاتن نرخاندن. کوردیناتور گشتی رخصتنا تندرستی جهانی سروک نواندا بازرگانی جهانی و بجیشکین سر ویروس لیکولنان دکن بشتاری وی کنفرانسی بون. د دسپیکا کنفرانسی دا کوردیناتوری گشتی رخصتنا تندرستی جهانی دکتر ارشاد علی شایگ دا دیار کرن کو لچینی اندامین تندرستی جبو پیشلی گرتنا وی ویروسی گلک کی ماستمین لوما پیوست همو جهان دا استا بلند برگرین خوب بگرن جبر کو فلکت کم مازن برداریه health system stress and if you're following China نهال چینه دواری امورین پاراستنه ده کماسی هه جبر کو هجمارا نخوشان زده اندام تندرستی جی تیره ناکن و بارا گران لسر ملی بجیشکانه رخصتنا تندرستی جهانه جبو که وی باری سوک بکیت خبته پیوسته همو جهان خوشبو و ویروسه آماده بکه و برگریان خور بگره امنها به فلاکت که مزن را روبرونه د کنفرانسی دا سروک ناوندا بازرگانی جهانی او شاورمند نتوین یک بوی دکتر امیدکای جراگاند کو حتی انها ویروس کرونا لسرانسر جهانی بقاسی 3 تریلیون دلار zarar gehandiya بازرگانی جهانی و ev zarar her kudüçe zede dibe. Ama ekonomik olarak baktığımızda tüm dünya Dema ku em duwarê aborî da berê xwe didin bandora vîrusa koronayê. Li seranserê cîhanê rê li ber lawazbûna aboriyê ve dike. û ev yek jî qeyraneke kurewî ya aborî bixuratîne. Niha li seranserê cîhanê ev vîrus bûye sedema 3 trilyon dolar zirarê. Rusya, Tirkiye, İran û Brîtanya duwarê enerjî û bazirganiyê da bi Çînê ra di nava pêwendiyan dane. Dê zirarê bibînin. Ev vîrus dê li ser bihayê petrolê jî bandoreke mezin çêke û dê bibe sedem ku şerê bazirganiyê kurewî gurter bibe. Profesör Dr. Levent Kenarji ku serokê navenda lêkolîn û parastina wêrûsên biyolojîk îdia dike ku ev wêrusa li Çînê veke çeka biyolojîk hatiye bekaranîn û armanc têkbirina aboriya Çînê ye. Son bir aydır gerçekten dünya... Ev mehek zede ku drojeva cihane de ev vayrosa koronaya heye. Em dikarin bibêjin ku vê vayrosê aborî bazirganiya Çînê têk biriye. Bajarê Wuhanna ku wêrus lê peyda bûye duwarê bazirganî de yek ji bajarê herî pêşveçûyî ye. Ev wêrus ji bo têkbirina bazirganiya Çînê weke çeka biyolojîk hate bikaranîn û niha Çîn di nava zirarekan mezin de ye. Ev veyrusa ku di 29 berfanbara 2019 de li bajarê Wuhanê welatê Çînê xwedaya der pêşiya wê nayê girtin û heta niha çareseriyek bo wê veyrusê nehatiye peyda kirin. Her wiha li gurê rayedarên welatê Çînê heta niha 563 kesan canê xwe ji dest daye li ser 28100 kesan ev veyrus hatiye tespît kirin û 152705 kes jî niha dibin çavdêriyê de ne. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.